Yes. Hey, ngena nto. Hey. Christopher Kalamba was a great man. Christopher, how ehluleka wena man. Awiki. Sondela lapha mke. Hayi wena ngoyigoqe kakhulu la. Ngapha. Yes, yabankulu ncane. Hayi sure. Hey, bakithi. Chris. Yes, very high. Chris. Was a great man. Christopher Kalamba was a great man. When ngahluleka wena. Hayi try phansi. Mama try phansi. Sengakhohlwa. Mina kungehlula. Ithi ngiphathi letha mphinde. Yeah, asiphinde. Was a great man. America on a saucepan. Christopher Kalamba was a great man. He went to America on a saucepan. Peter. Yazi ngizwidla kuzani ngikhumbuza kudala. Kodwa kulenye lichile. Umasicatshela. Wayifuna kuyacatsha kuthi. Hayi, anti lapha sasigala masicatshela naye. Kuse ukuthiwa kulo mama lo mntwana. Wena Vele ngiyabona wayisukuna kumbambambelani sokukhulunywa amacatshela phela maphosa amawala. Zamkulungisa. Angizwa. Ufuna kunrob. Uthola isifika mama bedlala kahle. No, yena le Chris le anti. Sasidlala yona. Daliyani yonyawo leyani yo. Yes. So uzobuya masicatshela. Yeah. Anti. Yes. Asidlala masicatshela. Hayi angeke. Masicatshela ni right. Ukuthula kancane maphosa sizwe ukuthi uthini ngabe uyalazo njalo. So umasicatshela usondela ngapha. Yabo. Ngiyakwazi ukuthi mina anti. Sikwenze igame ethi befe. Yeah. Ngiyathatha ulokuzenda. Thombani ka ulinde yini. Ngiyecatsha. Yo. Lingabuyi ngesingakakhulumi. Yeah. Anti. Hayi aqala lime. Ngingajaji. Thina sizalitshela ngase sicatshile kuhle. Wena wayichoose ulinto ungachoose mina. Wena ufana ucatshe nawe. Hayi vele kimi kudala sasicatsha 2-2. Yeah. Mina nawe sike si right. Wena catsha lo mama. Nami ngifuna ukucatsha nini? Ubona. Ni. Hayi. Yazi kudalo le handi ngikhumbuza kudala ngoba abantu Why nekhetha nami ngifuna ukucatsha. asambe sethatha. Uyakhetha. Singacatsha. Then Asacatshe nawe uyacatsha ngoba. Wakucatshwa. No, into zakudala. Wena sesithi buya Ningabuyi singakakhulumi. Uyathatheka nawe. Ngikhiphela ukungaphambanisi lokho. Ningabuyi. Kanye lime size sicheck ubuyani. Thina siyabe sizijampela asimevela wena betakufuni kahle kahle ngokuhambisana nawe siyabe sizithulela. Uyazibatha mina phela ngiyasula abantu abade sidlala sikhumbuza into ukuthi bona kodwa lokho kwakhe ngathi uyasula. Hawu Roma waye umvumele ukuthi bathi singathi. Ngathi kuvele kunjalo. Kodwa ngathi lokho ngathi umuntu ngathi bengathatha 20 years bengabu. Uthi kwakunjalo. Lokasilindile ukuthi abadala abade senzo zonke sizikhumbuza kudala wethu. Sakhuzwana kodwa bakhathesi. Liqale lime ukubuya ndisalitshela. Kathi walokuthi siqale simo kubuya uzasitshela kuyenzakalani nga. Lathi inqobe ngezethu manje. Manini. Lathi sifuna inqobe phela. Manini asikacathi. Alingacathi. Kanti liyenzani? Sibuye. Manini. Yeah.